Siyabonga kakhulu. Kwaba kuhle. Sathola amadlabuzane. Sagida, sajabula kwaba kahle, kwaba into enhle sibili kakhulu. Kuyajabulisa lokho ngoba kimi kuyangithinta enhlizweni ukuthi isizwe sikaMashobana siyaphila. Sikhona. Laba bakhuluma ukuthi hayi asikho bakhuluma manga. Isizwe sikhona khona. Siyaphila. Kade simelele nje isilo ukuthi sithutshe. Lamanje isilo sathutsha. Hlaka 28 September 2018 4:15. KoBulawayo. Mahlabezulu sasikhona. Asikhulumi nje inganekwane hayi. Sasikhona phakathi komcimbi lo. Lathi saqhuqa amadolo agoba. Sinanzelela ukuthi uNkulunkulu yithi sibili esilapha namhlanje. UKhayisa uMdladla Lingwe Limqongo wayekhuluma ngakho kakhulu. Umuntu omdala efisa ugodlwayo eMathaya inkonjeni la efisa amakhehla wonke lawa efisa uSomandla wakhetha isikhathi sakhe. Yikho sikhona apha nje lathi siyaqhuqa abantu benkosi ngoba siphethe iqanda siphethe iqanda lela ngeke liphunyuke phambi kwethu. Mele siligogose kahle siligcine kahle. Sithole ithonsana nje losendo likaMzilikazi kaMashobana. Thonsana. Ngikhuluma ngendlela leyi inwele zami ziyama ukuthi Mdladla nanzilela ukuthi ukhulumani. Kuyaqhuqisa lokho. Ngiyajabula kakhulu ukuthi sithe gwaqa khona eHillbrow. Manje ngibheka ngaphandle lapha kunjovele emuva 2500 years ago khonale ku-Old Testament angathi ngikhangela iTarsus Corinthian. Impilo esiziphila ngazo zinzima zifanana lesikhathi lesiya abantu benkosi bephila nzima. Kodwa into esithe gwaqa ngayo lapha namhlanje yile Mahlabezulu. Sukusela namhlanje isilo lesithunyi zakho lesigodlo sesiqalisa ukusebenza. Sokwenele Mahlabezulu sokwenele 45 years sokwenele. Sesifisa ukuphatha okwethu okuvela kuMdali phezulu. Njoba abantu bayithintile indaba ukuthi hayi abakhuluma ulimi lolu kuSadak badlula 50.1 million. Asekho esinye isizwe esisondela khonapho. Ngiphinde Mahlabezulu 50.1 million abantu yithi. uMdladla usuka emanxeleni ekhuluma ulimi lakhe. Angene emasilini ngale ekhuluma ulimi lakhe. Angene eTransvaal ekhuluma ulimi lakhe. Azabambe iThekwini lokho ekhuluma ulimi lakhe. Angadlula eSwatini bathi hawu ulahlekile Mkheso woza ngekhaya.
Mahlabezulu siyinhlabathi yesizwe. Isikhathi sokuvuselela isizwe sakithi sesifikile. Sithe siqala ngenkonzo la Hlasi bendlunkulu Thwala beSabu Mdladla. Siyabonga bafundisi, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Thina siphila ngakho khonokho. Sinatha khonapha. Sivuka ngakho silala ngakho. Ngoba siyakwazi ukuthi umsebenzi esiwuphetheyo ngumsebenzi omkhulu kakhulu. Liza sibona kanenginengi khathesi. Ihofisi siphakama. Into esizayicela kini Mahlabezulu ukuthi liregister. Ngingene esilungweni ngoba mhlawumbe abanye bakhona ePoland kumbe ngaphi. Ladies and gentlemen, Mahlabezulu, we are at a challenging time. Our nation is about to come together. And the beauty of it is that there's no one who can stop us. We are coming together as a nation. You will not see Mdladla egijima ngaphi ecela lokhu la lokhu. His Majesty has given us everything. That time now needs for everyone to register. Because what we have now on our hands is a way forward. Those of you who are here in Johannesburg, in Hillbrow, Berea Park, Yeoville, Tembisa, all other places, we are coming to assist you. Some of you have gone double up across the borders. We want to make sure that you obtain the inheritance that you deserve. And we're not shy about mincing our words, because we've been given sight by the Almighty that this is the time. This is the time for us to come together. So for those of you who, wherever you are, in Australia, New Zealand, Canada, USA, Belgium, France, Italy, please register. We will publish the registrations for you. Register, because we need that registration for the work that is before us. Some of that work will go into the legal arena. Some of that work will go into many other arenas, but we need your registrations on the website. Then we can begin working well. Undaba ezitha uthintile indaba wathi hayi esinsikhathi mhlawumbe isitha siqhamuka egumeni. Liqiniso lelo bakwethu. Ngeke silibalekele. Namhlanje sisenkonzeni kufanele sikhuluma izinto bhadla. Lizithole lana. Lakho nxa sibale okunye nje okunxele sikuqondise kwenza ukuthi inxele ingaqhubeki engathi liqiniso. Ayiqondiswe khonapho. Sizwile sabona salalela umntwana ekhuluma uPeter ekhuluma. Mele ngimqamba namhlanje. Ngiyaqala ukumqamba ngegama lakhe namhlanje. Kodwa isikhathi sesifikile. Ngimqonda umntwana ngisithi hayi Mntwana buya ekhaya. Bantwana buya ekhaya. Buya ekhaya.
sokwenele. Akungeke ujamela isizwe sonke. Akungeke ujamela isizwe sonke. Buya ekhaya. Sokwenele. Inkulumo yonke siyilalelayo sayigqiba sayiqeda 2017 November. Ayikho enye inkulumo entsha. Zinkulumo ezindala. Lakho siqondise nje amaphutha mhlawumbe umntwana asekhohliwe. Ukhokho wakhe uNyamande kazange agcotshwe ngo-1896. Kazange agcotshwe. Wayindoda nje phakathi emadodeni kuphela. Bevuselela i-uprising ngo-1896. So leli asilichedele eceleni. Kazange abe yinkosi. Angizange ngisizwe ukuthi nansiyana isikolo esibiza hayi isikolo sikaNyamande. Kumbe istrati sikaNyamande. Kumbe idorobho likaNyamande. Kumbe yini ekaNyamande. Akukho ngoba kazange agcotshwe ubukhosi. Lakho lo Nyamande atshona bekhuluma ngaye. Wazalwa inkosi loBhengula lokhe elijaha engakahlali esihlalweni sobukhosi. Sintwini sakithi sithi inkosi izala inkosi. Yikho ngesikhathi lesana wayengekho esihlalweni umntwana uLobhengula. Wayengakagcotshwa. Lokhu kuyamkhupha nje kuhle ukuthi ayihlala phansi. Akuqondanga lokho. Ngithe bantu benkosi namhlanje le ngiqonde mathupha njoba sisenkonzweni namhlanje. Lani lizizwele ngendlela leyo. Kodwa umsebenzi wethu ubanzi umkhulu. Sizacela kakhulu libekezele lakho sizacela litshele abanye abantu ukuthi sesiqalisile namhlanje. Lakho ngiyathemba laba abancoma izincwadi okuthiwa ngama history books. Bazabhala ukuthi mhla kabani lapha eBrethren eHillbrow kwakulobani lobani lobani lobani. Abafundisi abakhulumayo kwakungobani ubani bani. Ngoba sizatshengisa umehluko ukuthi isizwe sesihlangana. Ngicina ngokunika amadlabuzane bantu benkosi. Inkosi yakithi nansi. Asoze kube lenkantoni ekhupha inkosi yethu esihlaleni. Abakhohlwe lokho. Laba bathemba lokho abakhohle. Imota yethu ayila reverse gear. Asibuyele emuva. Siyaphambili. Yes, sizakhangela ukuthi bazakhulumana. Kodwa laphana yize yeze. Umama wezizweni uzama ukungena egumeni lakoKhumalo. Ujaji abamkhethileyo ngumama wezizweni. Othi yena uzangena egumeni lakoKhumalo. Ayikhombe inkunzi yakoKhumalo. Hayibo, hayi cha. Abakhohlwe nje abakhohlwe. Yize yeze. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ngangizwe.
Gangizwe. Gangizwe. Izwe. Baethe. Bayethe. Baethe. Bayethe. Baethe. Bayethe. Siyabonga kakhulu, Baba Ntokosi.